Haka kan nyau tri uni ubnai ka sen ki wakre Mr. Rule watip kam ko all jaintia Mr. Rule Workers and Labor Union waka sen ki wachat jasngi hakiskur watip kam ko Union of Cook kom helper PM Poshan Meghalaya daw pungkup buram gi ya Menteri Rangba ka Sarkar Jilla u Konrad K Sangma kam kadak uburam keliang ye le bha icha skor yong o yagi phang dawa yong ki kite to wada chimkhia gi wo punku ya kanong singi yong ki kam jo le wada yo ki Yesu man ubanai klem sa aten di kam na chua Niliang advisor UKL Pariat Dailang waka Presiden ka All Jaintia Mr. Rule Workers and Labor Union kadayo yakai khana gi wayeni ipungkup buram daw penman hachnong umulong West Jain Hill District weda kuntu harok gi ki saheb ki hat teacher yong ki school kam ju warok ki pradkhot wo yawan embenta lang ki hagatai kesngi UKL Pariat penrap harok wa idawa wadang lai chakmat katni to waki wakre melah ka sarkar uchongi aki la kamon rupau arsnem irta mto asan pau prasnem kamadabu ka sarkar katni idawa pan kin rupau arsnem to wad hadin wachongi ale myo deki iwan isu Wei wa kisnem na chua hado arjar khatlele ka sarkar ipor ka uchongi hapo rupau san snem haunu snem ar hajar ar phawle haunu khatnyau tre da yo ki wan ke yong ki to ke jing kemen yong I waro ki em hapo yong ka Meghalaya ki daily minimum wages wa ya ki nong chaja ki midday meal cook kam helper wa hakani kasni upen em buromi upen kup buromi ya chief minister yong I nei benta yong ki midday meal le otok deku ka honorarium yong ki na ka chispa tengka depanku jaga 6,000 tengka daman ka 6,000 chispa tengka na ka bha yong ka Meghalaya ta khandes pa an yo ki na ka central government ta ye kani naki midday meal cook la de embentalang ki hagani ka san ki yong I de emi hakaju kayung ta naliang yong ki la upun ko burom ya chief minister haga khatnya tarik di August ta naliang yong I kasany waro ta kentu kenrong ya ki para dekhot ki yong I waro ki mastrol ki nong chat waro ki em hapo Meghalaya kham tam ki em hapo agentia wa wan sakhi langi hagani kasngi waro yo I upun kop burom yo chief minister yong I em burom ya kani ka jingle burom ka yong o yi ta kerpat ale ya ki officer in charge ya waro ki department ki em jar ki EE ki principal ki head teacher wa ki chithi naliang yong kasain de di waro ki department wa hakani kasni upelaj upha ki ya ki mastrol ki nong chatja wa wan ki chagani ka jingyalang ka yong I haga khatnyau tre ne naga san yong I ka All Jaintia Mastrol Workers and Labor Union wa ka midday meal cook kam helper PM Poshan Meghalaya hawaro kedela yong I wa haga khatnyau tre uni benai August arjar ar phawle daw em ka annual general meeting yong I wa man haitai ha madan kawang umulong wa kani ka general meeting yong I ko u facilitate ya u chief minister yong I usar Konrad K Sangma nai benta wa upun kup buromi yo o ya kini ki nong sngi ki yong I ka wada penku wada iu yi wo ku kon nadu ar hajar khatra na ka chispa khande phon ru ku ko chakales pa house nam ar hajar khatra te nei tem hadu ki kanong ki yong I de bat kat ni chi sen chi banai de yo I da kini waro ki kam wo to naga welfare board le da man I ki member ki em ha ko welfare board da yo I chi bon ki jing montoy nei wa le kani ka san ki yong I dai wa yarap yong chief minister wa em burom yong I sajisen agani ka sngi ka wada kat kam da kalam da president wa ga daw waro yong chi wa apo yalam khmat yong chief minister Konrad Sangma wa ka sarkar cabinet ki yong o pengku ki ya kanong sngi
hagatu ka por yang arjar khat fra Oktober to eki ka sarkar ego ik unskim to chispa khne bhan rutang ka chismi tadaman ga nak strict ang Oktober arjar khat fra pangpu ka sarkar ha ko elam khmat chief minister to chispa so tangka chismi taman ka lespa tangka chismi wara tanai tidak nado gitu gisnam banan segar benta kawa arsen cisnam ke strik April strik Oktober pengku nongga sarkar lembaga labor department ke welfare board kata to ke building and other construction welfare board ke labor department kani sedang ko perekam nado one chief minister Conrad langba yakhi dengan gasai hakani ga board ki wakre misteri senayung netewan ki pre master PWD PHE water resource kini to M ki gahok wo pre wo man member hin hagani ga board M ka makhaso tri scheme to win kita ka scheme to ko e scholarship subai school ka sarkar ya ki khon yong ki de khon ki em po ni ga board ta chami na do wa ga ta por hado ne ga ka sarkar Meghalaya da sutu lap to manu banai ki masterol achwa arjar khatra ki masterol ki yo tolop kita arsen lesen jisna dan raina do arjar khatra strik Oktober hado uni banai June uni Julai le da yo ki manu banai tanai tida kanita ka banta ka wa niliang yo ki masterol hayato anu ki midday meal cook na ginong chadja ya ki khna ki school wapan kerekam ya gani PM portion ke wakat ni dalai baik bahagian kerekam khamtam hajantiai te hakajing ya khi yong i ke tugas news nam gedap nailiang yong ka sarkar Meghalaya hapo iram khmat biang Conrad Sangmau chief minister yong i hajoi poro pa ya finance enhance na pangku ya kan ga honorarium ni esnya bha manchwa to chispa tangga chi banai raina do ga strik yong April arhajar arpau ar hado ni upanai Julai egi to khatwispa naga sarkar Meghalaya khandespa naga sarkar India mutkat ni 1000 chibana kile jo yo kita arsin chisnam lakamangamon ye kale banai so banai yung snam morim pandogi in gi ka husnam thamme rekauman kan ni lamba ko yalang khmat biang Conrad Sangma chief minister Amburam yong i yegi mi demel kokla dat e hadon ne kasni nu banai 8 June da clear waro ka honorarium ke iriar ko sa ko esnya bahagi do strip April la yung ajar ar le ko man prahaja to ki khabana yak jisna kini la da clear lut ka paisa waro tanai ti daw hakini ki banta ki artli ki banta wa eu chief minister po ilang khmat yang o inigal yang ka sangyong chirup yung ki master wa chirup ya ki midday meal ko snyawi to le bah hawale bah wan guru naki wan gisay ka kamram kat kam ga akor ka kam ga dustur yang i to sukur liang i dewirap ke liang chan ke liang ta ka i snyau em Ibrahim ya chief minister Ibrahim yo hagani khanya tru August muslim ajara falu uman ga te hemadan umulong ta kani gasni wan ki wan na to na do na boy na khasi ni na jantia khamtam nagaro la daw poigi ya punku Ibrahim yo chief minister ga gasni dan Lord Chief Minister Kermani wata waso Deputy Chief Minister masnya bah lang dahar nito ma coming ambon minister ma Kermen challa nitan kibituan ki MLA khamtam na jantia ini ni daw em banta langgi hagani gasni takat kamai kali utakit i wa gani to kasen kumanangkong ko Chief Minister wan ya chemu wan pediangu ya kan dijingle borom yong inong kre malasngi nado gi masterol ki midday meal ko nita ki kre mystery kanito kaman ko kasen ko nangkong te ijing ya chemi yong i yo ya kalami ka ni lai liang woro ki chnong rali kalam dekan tu kasui te kawiwan kabanta ka wa angno ri kat wato wa inong kre malasngi ka sarkar e ki uchongi ag udam no ki kre sanfa prasna raine liang yong gasan yong i ko all jaintia Master Workers Labor Union karpad ka sarkar wa to de edo sana prasna wa to pungkot yo snem mo kre ka sarkar to lakamang ka man to nruphaw arsnem wele apani he gani to hagisnem manchwa hadu arjar khatle
neliang ka sarkar Meghalaya jo ka ya ka wachong ya to hapo nrpausan snem te hakini ki bunai dadam neliang yong dadap ya chemo chief secretary de daga jing tho wa upenchong no ya ki master role ki wakre malas ngi ngoro ya yong no nrpau ar snem hakini bo ikattele bo ya jing karpat gajing gantu ya ka sarkar hapo ilang khwat chi Mr. Conrad Sangma wa usnya bah penkrek kami kani khnang wa to ki masterol hadin dak songia ki mem jing sui ta karmani wa chief minister ka sarkar yang over u up snya ki yekani ka jing ta nalor iten la kat ka mayo kat ni la dam em ki masterol ki wa bangkhoi ki liar ki nala ki flanger nem cha surok suti sangke ki wa pendap ye thlu ki surok ki em apo ki sarkar miklia lam em ki wakre cepo office ki rai ki file kat ni mani wani wan ki midday meal tokla lam em ni gini ki wa chat jah ki school tani ka scheme PM portion hani su 8,000 tangka isnya bahasa sarkar kau man katte wa man lai bacar ti kata orang em gini ta karmani la wa nai po ilang kha chief minister wa honus nam kerpati le oto wa yo prime minister Modi dapi kajing tho wa pengkus na kabaha yang ka sarkar India taga baha to kat ni to sarkar Meghalaya sa kabaha yang ka man khande phau na ka chispa the unity wa ongi kan ni is chief minister prime minister i nakaman kaman to 100,000 tangka to yo achievement